Ho rashwa ho seng molaong dibakeng tse kang Sekhukhune le Mopane ho ntse ho eja setsi. Lekala la Naha la Botjhotjhisi le re le ntse le sebedisana mmoho le sepolesa sa naha le lekala le hapang thepa ho rarolla bothata bona. You'll find at the backyard of somebody's house, some people are busy digging for crop. You go on the mountain, they illegally go there and mine on the top of the mountain. Engwe ya dingongoreho tse ka sehlohong ke ho hweba ka batho. Lekala la Botjhotjhisi le re madiboho ao e leng kenang bohle pakeng tsa Afrika Borwa le dinaha tsa boahisane a eketsa mathata a lona. Already 30 Ethiopians have been found hidden at a particular place belonging to the accused, who is also a Zimbabwean national. Le ha o le jwalo molaodi wa botjhotjhisi ba setjhaba Limpopo Advocate Ivy Tenga o re o na le tshepo ya hore nyewe ya polao kgahlano le babelaellwa ba meyara wa masepala wa Collins Chabane e tla phethelwa. Moses Maluleke o bolauwe ka ho thungwa lapeng la hae le Shikundu kgweding e fetileng. There are 2 other people that have been arrested regarding the same matter. The same 2 advocates were dispatched on Monday to stand in for the prosecutor or the resident prosecutor to assist. And fortunately, again, there was no bail that was ever argued. Tenga o beha molato ho maqwetha le babelaellwa ka hore ho ebe le diteiso botjhotjhising ba dinyewe tse ding tse kgolo.